re wich ka juba ka shanga jandang rawi de raw ka pai badak ron kina dang rawi de jandang rawi de diech ka werte ka nial medin mishidam ne tintere wich ka juba ka capital dung South Sudan gwaze chinyal chedam ka je ka shanga diech ka jok run wangalong wachu ka kiir michina kero kan weekend pew tin konti chinyal chedam ka ke pew tin kontin be la pinyal chukan jagono pew ka pew ti shar wa china dir long ko do badana de pew ti shar de ka dam ka je no misha pew sha ka gwijo ka tada na sha gwike chagwi no pew ti dio jen wo shi nyal ki environment gwada danan te partiketin dio jen wo chateke toxic ki yataka mutwok ten ko kan pew ten continent yen ka gwasame ke pew ti shole chuch ano ken pew to tone gwe jen wo te ke mi chiga yar nyal an mi yar ka mokana kon ngaje no ngu no shinetin content wok ngai keten twok no mong ategaten ti pankien chikan dier long ka ta dan en ti puti ti chika chol keje akene puti tene shetken kemiam sherken ke sharko lo ka puti cholo chuje long no ken pinyal tedem wachi jen menen yen makarwade mish karotome dundo chakenen eneten wan ka ta dan chin yala mo che dem guje ko nyal piuke ke ti char ti cholo chuj chaguje no ken puti ti diego jen o teken kalong ko do badanen tuwa ka je tuwa ka do machanga chinetin ko kena konentere wichin wina mi ka juba chikene guje no bi kene ideal bi kan ka tech kene de kon ke kuma dun so Sudan no de putin contindem re wiki juba no de ka dil guje gwa la pinyal ko ken pinyal kan dem tone la puti char now de ti kula onene jin chimishir kana me chi jama ngachen go chama tuwa gwan mititin ano bi piu panken no bi kene piu ti char ke kana mtuok ko menen yene me to re wike juba biya kamal anda mandu ni shan kon nyak male anong roi ne gwasame an wala shanka jandang ro de dokka pai badak ron kina dang ro jandang ro de diech bana tin konen to gwasame shirka me shalen gwasame no teke nial me shidam re wike juba kan yal ma ponde wajen chadam ka piu ti char ken piu ti char to ni wachi na chika gaj gwe jen wo nhiaal jateka luang mateka ja an luanga monaka ruade awa kana mentuo kenono an wo binial bedam go pitu char to shulu chuch ano shinne di algwad me chiga raj ka jimi di aka chiga raj boga jikume an wo pitu te chaka de mat jokene di ala no chwa pinial chwa ka mat ko pinial le di chiga teka luang ko pitu shulu chuch te kan mentuo no bi piu be ga dam no kana chiken ga jogono ana chimat the pew ko gwe ke jen wo dong take re mu talk government official at the National Ministry of Environment have acknowledged the issue netin kontin like climate change ki ngum le rode wa cha ga juk ano de yen purity de yen katam katara na cha gwe jen wo this water chen ta de ne wale take ja gwe jen wo take mi rode matin ki te mi chutin mo dongor ke no de ngach ki ngum le rode men jo men jelingba. There is pollution in the atmosphere. That simply means there is a lot of burning of say, burning of charcoal or burning of bushes somewhere. Yeah. But also, you have to know that clouds are not only formed on top of us here. They come from other areas. Okay? Yeah. So they can collect a lot of smoke and all that. Recently, there have been a lot of burning of plastic, tires, and all that. They all go to the atmosphere. So they gather as clouds, and when they come with a lot of this kind of coloration in the water. In other countries, like where there is a lot of sulfuric acid that is burned, that is released into the atmosphere, you get acid rain. And Jom Shitkana me, Milingian many,
shala no man do badana de pu de can colorin kebilen de can gerkeje dera o dong mistake chuk tor biele to sha wang re wiki juba dera o dong me take me sha wang and wenamo dong te factor on the so the pollution there to ten lo de can jom de can yar ke pure content special cloud ke and point them par so me charo de judge and then we can rodian we nyoka me mat karodian ka jan tolo mo then we can black color we can produce jan do bran cha explain cha jalat ke gwasme so ko kujamo wagwe jan wo mission me de jagwich kan wo de tin kono wankan wen mo de ngajeno ko ngune ko to kan la rain kulu ya yerono bi pu we can dechar chikan lat ka mission mo ko ne wan chikan warning dobno tina de mat ke pu re wishin winami ko dierna kamandan dong de pu de kan let kana na many emishore lat ler dina bana nyok menyo akona kel gwasa me mesha dul ka central equatorial state kane dialen kontin mike monat na bana jome bana jilingo gwa ka Central Equatorial State Cabinet say land grabbing on rice in Juba. Ware wike Juba cha tuoga no take ne te Mike Kamana than Tama. No number 2 ka Central Equatorial State Cabinet chikanyur ka Thursday ka jok ka dobadan en cha tegne te ngwana long te kan Kamana ke Mike Kamana especially wa tuoga ka gwadan chalke lokwili ka gwada chalke duropi ken some areas ka jopa residential area re wiki juba ka joma chalat gwase me chalat no dong wode na de kan monde kan majawana me chechong ere cabinet meeting amo Michel Jacob Aligo, acting Minister of Information, say the State Council of Ministers directed the Land Committee to expedite its work in curbing rampant informal settlement in most part of Juba. Mishit keneme ken chike nyur ko de kan do badana shamun chaja kan kaje ke chaja mai kaje de ken gwich ken diala konte la land grabbing ka logwili ka durupi no kana jopa wa ken de to don kan de don mai ne gwanat ko chaja gora jen mi mochineti chike nyur ko de kan ka woiten ngas money. Yeah. Nyok Kajo Chalat Gwasame, he said the cabinet also received report of the abduction of 19 youths in Mundu, Buma of Kupera Payam, Lenya Khan by All Out Group. And Ken Chikarai Gwasame, Keneto, Kenatin Conchilaji, Kotoria, Kenati, Ganati Shanekin, Shaka Kep, like Shermisha Nekin Chakina, but no more. Toga Ki Kotoria, they show Wellbong one Ekan Shaka Kep, Ki Chaka pick a bomb, Kamundu Buma, Kena Kupera Payam, Kelenya County, a Natin Con All Out Group, Canadian Con Bon a cha Meshe Malulat, Ray which Nairobi, a Latman Peace Initiative, a can chicken now chicken get kept, Kajodan chicken lat Gualdan chicken Newton can cabinet. Mugi con dung mon, let focus Kadung mon guasame, Conate con and Tiki, Kotoria, Coconate con and Nur, Naikon along a lamun, Rewiki Juban, Winami, charge a maljig easily, Naikon Tashiang Madano Takana. Misharan will go to moon she bejek chaba kame, so this is a issue me did long Rewiki Juba and Okajano with your wa way nasne Tina Kel Kai take an item of sha moon charge a kamna so namakarwade a wa jagger long wigajan on edit they can moon they can tobalor ki they can kamna could go down the jagaja but charging like guade shang and many re which inside Juba alone going to hand in case some areas tenate Mike Monat Chedemesha Angajane Shang and point which shall come mil point watch check the shamun where Jamaica gwade dan ngai konaje so mi diram tere wichin winami anoka dong shiro do moika mundumiteje baja majarada dien belaro na mene munda ki munda so na makarwade wa yere wich che South Sudan ke Juba la special Juba che yar kone tene de la no munda munche mundun ko ken jekene keten so jeg mon ke Juba pakany Kirek namone dong de kondial tekangitin kamandan en la rode la netin kontin jegamona long shirme saranga korun te payo shetene ngwa long tjode naka jen kwimon ne ngwa special ne kon la jang long na karodian tin kanete kontila ji kotore ko Michael Monas netin kontila deni kanete kontin la rekla kana wialet bekana beken kanak no ka kwimon karwada ko mun mun mondian lar dina bana nyoka mi len kono gwasme bana rocha ke lar mi jidin mi paiben no ke duël gorka duël gorka gwasme mi kono kwene tega joma chalada no exam fees increased to South Sudan
pound 120,000 or 120,000 South Sudanese pound ka private ka sha 80,000 South Sudanese pound cha garib ka public school jo balen gwasa me jo mashala da kuyok abol kuyok abol kuyok jo ran chiro gwasa me jene jiram dan the Minister of General Education and Instruction take announcement Michigan make ba registration fees ba jere ala yutin kontela narudina gorping je malat ke examination no shela no na the Minister of General Education and Instruction has announced an increase in registration fees for the 2025 primary school exam in an effort to reduce delay in the release of exam result. Jo shela ke gwasa me men rep kan yo ke je janana na jana rep ke yo ka ku examination ka jaron kin dangro de me mi jira manyur no ka primary school level and then be there ngaje no yo sha krep do dan rep ja ke je o run be result ra chebula bom be result bu shumal bin kapet jen ta dan chikan lat ke je wuda me jen shale Simon Nyok no Simon Nyok Gen Secretary General of the National Examination mento on take the Examination Council no gen ideal continue to la candidate ni tin Nurka public primary school no kana natin contin Nurka private school mi jira muteka public school la dunkume wajin binyur nin ni mi chi yoto shop ke 80,000 South Sudanese pound yoto shop ke kin jan badak mi chiga yorpin wajin bi exam be yor mi tika public primary school kami jira mi mo meteka private primary school wajin bi yoto shop ke 120,000 South Sudanese pound because dil yorpin you tiki in the core with the jandangro wa bi yorpin mi jira mi nyurka private school la 1,200,000 120,000 ka private and 80,000 ka public primary school che nyok che jomo che jalat ajana chine registration chine revise ki ne nyok gwech no ko tama che tike dile mi dile longwa dana wa wono wa kalaten so ka kuje mo ko gone ba on ba ka mala to ka pet chine guje no bene registration fees bene ka dil rep chit ka mandan dong gorke no jene kan yuru yor ka pinti chine ka proof no bi public primary school be kan ga yor pin rami mom la candidate be ka dil yor pin ga yuru chit ka tone la ke sa Sudanese spawn kan yur kona ba yor pin tik public school yoti 80,000 be yor pin mi tik private primary school be yoti 120,000 be yor pin mechanic yor pin ka jin candidate chala do kan shibin yur ka exam okay ajana yote tene ka yoten kon tin bran be exam be nyor ke je ka primary level ke primary school exam be sho ngaje no gwada teniam ke gwada de kontene you have to make sure that you can pay your shop with the tea ko bi kule nyur me jen diet gat ka be sho ngaje no ti ke yote your pin ka gat kel no me te gora ka public school be yote 80,000 be your pin me nyura ka private school be yote 120,000 South Sudanese pound because they're your pin. Kajarwana to continue K2025. According to Nyok, the fund collected will cover nearly half of the estimated cost of running the 2025 exam. He added that the plan is part of effort to ensure results are processed and released within 45 days in line with legal requirement. A gentleman go to Jano by you back repke o an exam shajalat result bekan malabarar ka korpat kenus alo nindi chop ko jan ngwan with the DH. No lo paikel mri ka nindang wal DH ba exam mo keliu ba je tuka ba result ba kamnetin kon tilla gadul gorka ko bekan result bekan kangach jikan jomo jikan ladno jene strategy chine lade o bitidial ba kare alika kenyam ko china bil roaleruna no ishi pin ishi exam te jen ko en exam pai result pai kanunga teken ka pati choko badak ne gwada new natin no kan result kan kanung shikan blad no e delay men ko tele you to lat ke exam ko jen me ku kan ladan tam within 45 days ko ba exam result ba ko le deliver gone no ba you to ba your pin of course de ko lar no ko you to wana long ano de na de kan yur ka de kan you de kan your pin brand ko nyur te ga jomo chalat gwasame awan jo chala da jin gude me la Minister of Education gwasame awa ci self ke me yadi che jelok e mishir kana me nawal awa te aganis direct dane shi kiir me yadi na direct je you know
In 2023, the Minister of General Education, Awudeng Ashwil, instructed officials to stop collecting fees in public school, saying it violates President Salva Kiir directive on free education. Jawa chala de no point and Salva Kiir yadi chene dial chega jogono chana gorno tega yote ba European and 18 con tin gorga public school. Me gorga public school la dul gore the government cha gurno tega real me European. But right now cha togono York European. Nika nam kim ya dit cha long ni jano real me de European. But right now apart ko cha lat ka cha rule mo cha European, you know, cha look and 18 content tin la nge ketin content exam tetet kedien. Na ma kwala kujeno maybe doctor maybe Kiir mayardit barach ko be ka nyoka muko ka pel ki be ka palwe ngoda kana lar ko na me direct order mi changuna no tele public school to be yobekan ga European. However, the directive has seen little progress as exam results continue to be delayed. Fees are still collected in public school and payment of teacher incentive remain inconsistent across the country. Chengna meji Kiir mayardit cha order chijito bano ba you ba ka le realika lo cha you cha bia tupke watch a ken and point the Canadian content you opinion watch you can ngod bako muku kan ka collect ka jodan and chalad wa mi shirga na me she chuang ka do badan dong de na de kan nyam ka je. So jo lat kona me atadan en chikume mentedul gorga pinde tadan che yo che garep ke je kana men shala do che chong bi chong aje no jin menur ka primary school be 1000 South Sudanese pound because your pin mid your public school come your private school be 120,000 because your pin course because wo woniam ka exam otherwise tell me shall can wo bi your ka examination ka jo dan en chalat ke je. Lera ban nyok kamilin kono gwasame ler ka kwi nya Salva Kiir mayardit adut chaja kam kwer cha kwer ntama chejek anona dundo te ka mongote melat ka gwasame ka kwide an man chalat ka kwi adut gwasame te ne tengwan ka jankien sikela no adut cheron ko der la kwer chegna men le de lonko de ne dial de kan par jen nya kwar nya Salva Kiir mayardit duno man do badana cha kwanye cha guje no jen she chon ko wode wajen position ante ten cha de kam je de kam je ne ko ken ko family she gane ko ne de we de kana right no cha guje no men cha let ke je ke men cha kam nepotism kwa ingaje in favor ko nya Kiir mayardit ano baja kwany ala messenger mi bilat Kiir mayardit bakalat ala president ka jano nyaare chala do na me chechong ne tingwan jikala no mishit kana me mu we continue re which ka South Sudan ano brand be nyaare ba ja kwanye ki bilano wadu kwerka chagu jeno na me betungwan long ba ga yar re which ka South Sudan ka do badan en chala keje wa Kiir mayardit men chala jen first time ko be Baramimo mitiga jelung bajalat ka top role ala senior presidential envoy ka chagu jeno mo chi chonga changna men chagat kiti ko kienba jaga mu ka gwatedit na me chagu jeno very wrong ka do badan dong de kuma daro nyam kaje wa kuma goro jeno bo nyam bran men en wo ba kwani wade la kuar na wa goro jeno ba japel ke chabugwa ka kuje moni men chala da Kiir United wan jikala no chi mu gwana me ka chaja de continue ka chaja de practice bo ko do mi shitkana me do mi mo de yar wich ke che wich de jako dar woniam jala no Kiir mayardit no be nyaade be jakwan ala senior envoy ke presidential envoy wana monike liu chawa against constitution ke ngoten kondi yenarudin kake ko teram de kwani nyaade paleni de kokieno ngumi shela kwa ngane de kokieno mi kwa ne jamoni ka jidwara ka joma chalat gwasime men ku kono golin kono nya Kiir mayardit gen take organization already no one through that organization awaken la yola ka lima no one ka yoro to ba kulo use ko na la loga ka kana den kono loga long shiga ne ideal ne di kono loga anya me loga ne tin kontin tila deni shika ne dia la de indian konti la deni SSPDF
ki South Sudan People Defense Force kan ite kon la loga kin ite konten kama kwakten konten kolelat ko miche yo chaga jek bako top mi machagu jeno jen gono be barore jaga family ke de ni ko run chenglel gwana lo kam kom ki position dana ba kamamo den ba je ganga ne ti kon la de ni ko gwasen be future dung South Sudan it remain fragile ko di cha kirim yadit kana jiddu aran ko ya kwanya lobi kan la kwar shaga bi support ka do badan an ki jen go ci kirim yadit ci corruption ci jalat kama nan le roda kodi an wajin kwer bi kwanya ran duwaru pelaneti ko ken ci remen chala da analysis no ne de kontila activist ni karewi ka South Sudan an o kirim yadit ma kwanya nyade be kwanya la kwar no ke be jakob la presidential envoy wana me a direct nepotism lele je George long a chela taineje jen do badan en cha tung wan cha kwing pinge je ngode David ja ten chu menatama no ngu me ba nya kir ma yadi ba ja ko bela presidential envoy nyu de jen o men gwada te nyam bon cha je bo na me kwa ku ni je ko jen bela kwar me dit ka gwasen be ngaje no tam right now rich kan kananga kan uri shal ka me bol mel vice president jen presidential envoy biga jalkel na la chelet chen me family in tamen chere me kingdom ko bi wad bi janu ki ran chi more special mo mi dong la your blood relative che mo nyaada mon so cha je latjɔ en kiir cha je criticize katin kontin lede ka ku kwarka ki ta dana kwanya na ko la ram ma kwanya be je wut ba chene katin kontin la chi ma ne cha ko la ku ni chi ma ne me cha je bon wo kin mi yadi do dana gulelat o gwe jen be jen so be gat ka bugo do tin bukan rich bukan low right so imagine next 15 years ke 10 years ka gat kin mi yadi bana roje ci gwanin janaro ke 14 or 15 years nyaw again ka jeno tele development tele mo gwa mo we ne di altika ro jikam tele mo lo roda bugo be tedi angum buto ko gwasen be taram ngin madan buto even within Kiir party SPLM karwada rwala enter right now jetene de ngwanung tuku motive behind this appointment ku kanete jeno ngum let Kiir mi yadi da no mane di alba cha gu jeno men cha la da Kiir checho gore jeno baje dil questioned jo me jan jo wandan en gore no de nyaka yakel mi jira mi jidid gwasame Nuer online TV channel gorno jin bijan nyak ne ko ken ka shuja pero jino bishar bijatu be gwasmani anda manduni cham ko nyak mala ya non roini ana ban nyo je kala rodien ana biya tagamal bye bye